muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Ni Ibirori TV nk'uko bisanzwe, nje ndi Intore Alex uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda no mu mujyi wa Kigali, mwese nabasuhuje. Ni Ibirori TV ni kwa kuguha amakuru mashya kandi agezweho. Zahiyi ndi muri studio ndekodinga tariki 2 z'ukwa 12 2023. Turi mu mpera z'umwaka, turimo turasatira 2024. Hari icyo wagezeho, shimira Imana. Ari bitaragenze neza, nabyo washimira kuba ugihumeka niko kuzima. Twese nibwo rugendo, umwaka utahari igihe bizagenda. Wageze kuri byinshi, hari igihe bizikuba. Utarageze namba, hari igihe 2024 ari byo byakwigaragaza. Ari igihe imigisha yagaragara 2024. Reka twisubiriye muri Kongo, tubahe amakuru menshi meza kandi agezweho. Ni kwa kundi imitwe yitwaje intwaro ikomeje gutana mu mitwe. Niko M23 ari nkayiyoboye imitwe iri hariya, ikomeje kotswa igitutu na FDLR. FDLR irwana ihatana, M23 irwana ihatana. Usibye abo nka nkingi ya mwamba cyangwa se abo barwana ku rwego rugaragara, FDLR ikomeje gufashwa n'imitwe y'iterabwoba bitandukanye. Hari n'indi imitwe y'iterabwoba irwana ku ruhande ntamenye urwo arirwo, irwana idafite aho bagamiye, igamije gusahura cyangwa kwirwanaho uburyo ubu n'ubu. Reka twigarukire kuri M23 na FDLR bongeye kurasana ku rwego rukomeye, abantu bagapfa, ibintu bigakomereka, n'abantu bwabo bagakomereka, ibintu mu buryo ubu n'ubu bikangirika. Aho ni Kirorirwe yaramukiye mu mabombe ya FDLR n'amasasu ya M23. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 baramukiye mu mirwano kuri uyu wa gatandatu. Ni imirwano yaramukiye mu gace ka Kirorirwe, aho muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 Major Wiringoma na Lawrence Kayuka uvukira ishami ryacyo rya politike banditse ku rubuga rwabo rwa Twitter rwahoze ari rwabaye X ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya RDC zaramukiye zisuka amabombe ku birindiro by'uriya mutwe bifashishije ibibunda biremereye cyane. Aba bombi bunzemo ko inyeshyamba za M23 zahise zitangira kurwana na FDLR mu buryo bwo kurwana ku babo, ku byabo no kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare. Major Wiringoma yavuze ko intare zasarambwe nk'uko M23 yigita zahise zitangira guhangana na FDLR na morali yo ku rwego rwo hejuru cyane. Yunzemo agira ati, birangira umwanzi akoze imyitozo akunda kurusha indi, icyo bita gukwira imishwaro. M23 imaze ibyumweru birenga 2 yarigaruriye Kirorirwe. M23 nyuma yo kwigarurira Kirorirwe bisa naho byakoze mu mutwe FDLR
na Tshisekedi muri rusange. FARDC ifatanyije n'abarimo FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi imaze igihe igaba ibitero bigamije kwirukana FARDC muri kariya gace, gusa ntirashobora kukigarurira. Tukiri kuri iyo nkuru, iyi mirwano yumvikanye cyane ku rwego rukomeye. Yari imirwano yo ku rwego rwo hejuru cyane, aho M23 yarasaga, FARDC ikarasa. Urebye mu mboni yawe urabona ko M23 isumbirijwe. Ugereranyije intwaro za FARDC na M23 muri iyi minsi, nta hantu bihuriye, buretse ko M23 ni abahanga. Ni abahanga gute mu busesenguzi cyangwa mu mboni bigaragaramo? Usibye bo kuba bakoreshaga isasu, abandi bakoreshaga ibintu bimeze nka roketi. Nkabonye imyotsi yataramaga ku buryo abaturage bahungabanye. Abanyagihugu bagize ubwoba ku rwego rukomeye, ariko M23 ntikangwa n'ibibunda cyangwa se ibiroketi bikomeye. Igomba gukoresha isasu paka itsinze cyangwa itsinze. Yatsindwa yatsinda, bagomba kwigwanaho kugira ku rava ya nyuma. Sahi ntibiragaragara ko batsinze. Iyo M23 iza kugira ibikoresho nk'ibya FARDC, kera kabaye Tshisekedi yakagombye kuba yaramanitse akaboko kera. Yakagombye kuba yarahanitse ukuboko akarahirira FARDC. Kari abami basarambwe koko, ni intare zasarambwe na n'ubu zirakomeje. FARDC nayo kwigwanaho, gusa reka turebe ko bariya bacancura icyo barabamarira bagatsinsura M23 nk'uko babivuga. Ni intore Alex, ibi ni Ibirori TV, turacyaguha. Mu minsi iraza turatangira kubakorera ibyegeranyo, turajya turinjira muri studio tubaha amateka, inkuru zidasanzwe n'abafite ubuhamya wabuduha, tukabutambutsa ukamamara uburyo ubu n'ubu. Nicyo bimeze kuri channel yacu, ni ugufashanya. Wanyandikira muri comment ugashyiraho nimero ya telefone mu buryo ubu n'ubu, tugakomeza tugafashanya tugafatikanya. Ni Ibirori TV, mwakoze cyane.